Poštovani sugrađani, nalazimo se na ušću reke Mileševke u reku Lim. To su dve reke biseri ovoga našeg kraja i kao što vidite iza nas se nalazi sami strogi centar grada Prijepolja sa platom Svetoga Save i sa glavnim šetalištem ispred Doma kulture. Dakle, ovo je bilo kultno mesto za sve nas Prijepoljce, dok je većina nas Prijepoljaca kao mladi ovde upravo na ušću reke Mileševke, reku Lim, naučilo da pliva. Mi smo danas prinuđeni da svoju decu moramo da vozimo do Priboja svakodnevno ili do Uvca ili do Pribojske banje iz prostog razloga zato što danas u gradu Prijepolju ne postoji gradski bazen. Ne postoje utvrđene kupališta, obale, nisu očišćene, nisu obezbeđene, tako da nažalost ovo je jedna slika, prilika i prethodne i sadašnje vlasti kako se odnosi prema svome dobru. Ovo je ozbiljan potencijal. Prijepolje treba da bude u ovim danima, evo danas je 18. jul, da bude prepuno ovde ljudi, mladih, da plivaju, da svoje prve korake po pitanju plivanja upravo ovde nauče kao što su njihovi roditelji, deke, bake to isto činili do sada. Mi obećavamo da ćemo sa novom promenom ovo vlasti u Prijepolju izgraditi ove površine i obale i kupališta na rekama i Mileševci, i Limu, i Seljašnici i da ćemo izgraditi preko potrebni i dugo već obećavajući bazen gradski u Prijepolju.